Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbonero kubaha ikaze uyu munsi wa none tariki 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 aho turi muri studio aho tugiye kureba rero amwe mu makuru akomeye cyane kandi agezweho kuri bimwe muri kuvuga hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari uyu munsi wa none tibanda cyane ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ibintu bigeze muri Kivu y'Amajyepfo ho umujyi wa Uvira amwe mu makuru y'ingenzi kandi yihutirwa kuri buri umwe wari wese. Hanyuma rero mu byukuri mukomeze gukanda subscribe cyangwa se s'abonner hagati aho ngaho mbere yuko mbabwira n'ibintu tugiye kuba twagarukaho. Ikindi kandi cy'ingenzi nyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp kandi ujye kuri Barore TV ukande subscribe cyangwa se s'abonner ubundi turusho kugenda tubana mwabana umwe kugeza uyu munsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kureba icyoroshye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaragaza amahirwe iki gihugu gifite kubijyanye mu byukuri kubijyanye na gahunda yo gukorana mu mishinga igiye itandukanye ariko igamije amahoro n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi Uganda bimeze bite mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya Bobi Wine ndetse no bita Museveni. Tureba uko bimeze nabyo dore ko akomeje kumenyekana amakuru menshi cyane. Murabizi ko abagabo bahanganye ku buryo budasanzwe muri diplomasi ya Uganda kugeza uyu munsi rero nabyo hari amwe mu makuru akomeje kugenda asoka. Gusa reka nkubwire ko amakuru y'ingenzi cyangwa se updates ziruka biravuga ko ngo miliyoni 21 z'abaturage ba Uganda bitabiriye amatora Museveni niwe uhabwa amahirwe yo kwegukana iyi ntsinzi. Murabizi ko duhera kubyihutirwa cyane izi ni breaking news reka manze mbabwire uko byifashe ubundi duhite twimatatura no mu yandi makuru. Ndabizi hari abari mu bice bigiye bitandukanye by'isi bashaka kumenya bati se Uganda bimeze bite, hanyuma ubundi turahita tunyarukira ku kibuga cyacu ku butaka bw'isezerano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanya-Uganda barenga miliyoni 21 baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu agomba gusiga bamenye niba Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 yegukana manda ye ya karindwi ku majwi angahe kuko ngo ari uri guhabwa amahirwe kurusha abandi bakandida. Ni mu matora Museveni ahanganyemo na Bobi Wine n'ubundi wamukurikiye mu matora heruka. Ikusanya bitekerezo ryakozwe imbere gato yuko amatora aba byagaragaza ko Museveni hazagira amajwi nibura agera kuri 60% mu gihe Bobi Wine yagira hafi 30% abandi bakandida bakagabana asigaye. Abakandida 8 bose bahataniye umwanya mukuru w'igihugu ni abagabo nta mugore urimo usibye Museveni na Bobi Wine. Abandi ni Frank Bulila, Robert Kasibante, Joseph Mabirizi, uwo bita Nathan Mandala, Mafabi Mugisha, Gregoire Muntu ndetse na Mubaraka Serunga Munyagwa. Mbere yuko aya matora aba komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda yari yafashe umwanzuro wo gukoraho internet mu kwirinda ko hazakwirakwizwa amakuru apfuye bikaba byahembera umvururu nkuko byagenze mu matora herutse. Kubwizo mpamvu rero ikijyanye na murandasi cyari cyarakaswe, gusa ntibyabujije abaturage gukoresha ikoranabuhanga bifashishije imbuga za internet zinyuranye zirenga ikoranabuhanga risanzwe. Rumwe mu mbuga abanyarwanda bakoresheje mu gushaka kumenyekanisha ibijyanye n'amatora nicyo bita BitChat. BitChat ni urubuga rwa internet rutazwi cyane rwasizwe na Jack Dorsey rwashinzwe na Jack Dorsey watangije Twitter mbere yuko ayigurisha uwo bita umuherwe ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Elon Musk akayihindurira X ndavuga Twitter. Ni rumwe mu mbuga zamanuwe cyane muri Uganda muri minsi y'amatora yaba kuri Play Store ndetse no kuri App Store. Iyo tuvuze ngo zamanuwe cyane no kuvuga za downloadinzwe cyane. Dorsey mwaka ushize yavuze ko akwiriye kuryozwa ko ibintu byose bisigaye bikorwa hirindwa internet atari n'impamvu muri ari nayo mpamvu muri Nyakanga yahisemo gufungura BitChat itayikenera nyuma y'icyumweru ayubaka. Bitandukanye na Twitter, BitChat ntisaba gukoresha internet, ikoresha Bluetooth kugira ngo abantu bahanahane amakuru. Uko amatora ari kugenda ibiro by'itora muri Uganda byafunguye saa moya za Uganda saa 2 z'i Kigali. Usibye gutora perezida hari no gutorwa abagize inteko ishinga amategeko urwego rwa buri karere. Agomba gutorwa abadepite 353 bahagarariye ibice bitandukanye mu gihe abahagarariye abagore bo ari
146 umwe muri buri karere. Perezida Museveni yatoreye ku ishuri banza ryaho bita Kalo mu burengerazuba bwa Uganda, nyuma yaho yabwiye abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Nyuma yaho nyine abitangaje, yavuze ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi ari ku kigero cya 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse anavuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika ku mwanya mukuru w'igihugu. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza gutekana na Uganda ikazamuka ikagera mu cyiciro cy'ibihugu bifite ubukungu buciriritse. Ni mu gihe Bobi Wine bahanganye w'imyaka 43 we yakunze kumvikana asaba ko abakiri bato guharanira guhindura ubutegetsi buriho niba bashaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Amatora yo muri Uganda yakozwe hifashishije ikoranabuhanga mu kugaragaza ko umuntu yatoye, gusa mu bice bimwe na bimwe iryo koranabuhanga ntabwo ryakoze. Komisiyo y'amatora yaramutse ibwira abakuriye ibiro by'itora ko aho imashini zizwi nka BVK zanze gukora, itora rigomba guhita rikomeza hifashishijwe cyangwa se hakoreshejwe liste y'itora. Perezida Museveni yavuze ko nawe yamenye ko iryo koranabuhanga ari aho ryanze gukora. Ati yego, hari ibibazo by'imashini zemeza itora byabayeho mu gitondo, ariko ubu ziri gukora. Natoye ariyo nkoresheje mu gihe igikumwe cyanjye cyanze, isura yanjye yo yahise ikunda ako kanya. Yagarutse kandi ku ngingo imaze igihe ivugwa mu matora yo muri Uganda ko buri gihe abamo ibikorwa byo kwiba amajwi, avuga ko ari ibintu byahereye mu myaka ya za 60. Ati kuva mu myaka y'1960 twahuye n'imbogamizi zo kwiba amajwi. UPIC yibye Kabaka Yeka no mu 1961 kugeza muri 1962 amatora ntabwo yagenze neza. Icyo gihe itora ryakorerwaga mu muhezo, ariko ntabwo abantu bayafashe nk'amatora ya nyayo. Uyu mugabo yakomeje avuga ko ngo mu 1989 aribwo hatangiye uburyo bwo gutora abantu bari ku murongo mu kwirinda ko abantu bica itora n'urupapuro rwaryo, kandi ko kuva icyo gihe byagenze neza. Ati gusa byatumye hatabaho ibanga, bituma mu 1994 dusubira ku buryo bwo gutora hakoreshejwe impapuro. Dukomeje n'ibijyanye n'aya makuru ari guturuka mu gihugu cya Uganda kugira ngo umenye uko byifashe, wowe utabashije gukurikirana ibijyanye n'iyi gahunda cyangwa se utamenya amakuru neza. Museveni yashinje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ko mu matora aheruka bakoresheje impapuro z'itora mpimbano zigera ku majwi 2,7 ati izirenga 1,000,000 zacapuye mu gace ka Nkurama, izindi 1,7 ziva i Dubai. Niyo mpamvu twahisemo uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande, Bobi Wine yavuze ko hari ubujura bw'impapuro z'itora bwakozwe hirya no hino mu gihugu. Ati isi kwiriye kumenya ibiri kubera muri Uganda ku munsi w'amatora. Internet yakuweho, hari ibikorwa by'impapuro mpimbano z'itora ziri gukwirakwizwa hose mu gihugu. Abayobozi bacu, mu magambo ye bwite, ati abayobozi bacu barimo na vice perezida wacu mu burengerazuba yatawe muri yombi ku biro byinshi by'itora. Indorerezi zafunzwe mu gihe abandi birukanywe. Imashini z'ikoranabuhanga zo mu bwoko bwa BVK mu bice byinshi zanze gukora. Bobi Wine yatoreye mu karere kaho bita Wakso ahitwa Freedom Square muri Magere. Museveni uhabwa amahirwe yo kongera gutsinda ari ku butegetsi kuva mu 1986 mu gihe Bobi Wine bahatanye yarafite imyaka 4 y'amavuko yonyine gusa. Mu matora aheruka Museveni yagize amajwi 58% mu gihe Bobi Wine yagize 35%. Itora nirangira byitezwe ko mu masaha 48 aribwo amajwi y'agateganyo azajya hanze. Amajwi abarirwa kuri buri site y'itora, ibyavuyemo bikorizwa muri komisiyo y'amatora. Mukandida agomba kubona hejuru ya 50% kugira ngo atsinde. Iyo nta wabonye 50% hateganywa itora rya kabiri mu minsi 30 kuva mu minsi 30 kuva amatora abaye. Hagati aho abanya-Uganda baba mu Rwanda basabwe kujya gutora muri Uganda, nta biro by'itora biri muri Kigali. Aya ngaya akaba ari amakuru yagize iki yamenyekanye ku bijyanye nyine n'aya matora ari kubera mu gihugu cya Uganda. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana, twerekeje no mu bindi bice bigiye bitandukanye, no kuvuga turanyarukira mu burasirazuba bwa Repubulika
iharanira demokarasi ya Kongo. Twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 amakuru avuga ko zongeye kuyobya bisa n'uburari, ariko kandi bikaba byaje bikurikira ibisasu berutse gutorwa bita Kalundu, ndetse n'imirwano imaze iminsi yumvikana muri Fizi. Ubu ngo imodoka z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse kandi nanone hiyongeraho n'abasirikare bari mu mato hamwe n'abagenda ku butaka, icyo bita musururu moja, bakomeje kwegera cyangwa se gusatira mu by'ukuri ibice birimo uyu mujyi wa Uvira cyangwa se uduce dukikije uyu mujyi wa Uvira, bitegura kwinjira mu mujyi wa Uvira mu gihe M23 yo yitegura kusohokamo. Uwo bita Colonel Nangaye Bulo yandikiye ibaruwa yashyizwe hanze Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, amubwira ko ngo izi nyeshyamba zaba ziteguye gusohoka hano mu mujyi wa Uvira. Ese M23 kuri inshuro yaba mu by'ukuri ibyo ivuga ari ukuri cyangwa se byaba ari ukuyobya uburari? Byanagiye binavugwaho na benshi mu by'ukuri kugeza uyu munsi, hibazwa igisubizo cya nyacyo ndetse n'ikigomba gukorwa kugira ngo haboneke intsinzi mu by'ukuri y'aka gace. Kugeza uyu munsi icyo navuga cyangwa se nabasha gusobanura ku bijyanye n'aya makuru, nuko mu bigaragara rwose mu by'ukuri uyu mujyi kabisa urimo uragenzurwa na M23 nk'uko byari bisanzwe, bihabanye n'ibyo batangaje cyangwa se n'ibyo bavuze. M23 niyo irimo iragenzura mu by'ukuri tuno duce. Andi makuru yakomeje kugenda agarukwaho ni amakuru agaragaza yuko kugeza n'uyu munsi ishusho mu by'ukuri yo mu mujyi wa Uvira ikigira ingaruka zikomeye cyane ku baturage bahatuye, kuko bakomeje kugenda mu by'ukuri bikanga. Ubwo ndavuga ku bahasigaye bari muri aka gace. Ariko kandi nanone tunyarukiye muri Kivu y'Amajyaruguru, nabo mu makuru ari guturuka yihutirwa kandi y'ingenzi kuri buri ngwawe wese uduteze yombi, Rucuru Wazalendo biravuga ko mu by'ukuri barekuye cyangwa se baje, hari biri guturukaho bita Kibirizi. Reka tubirebe. Mu ijoro ryo kuri wa gatatu rishyira ku wa kane tariki 14, ni ukuvuga ushyira kuri tariki 15 zo ku kwezi kwa mbere, biravuga ko habaye imirwano ikomeye hagati y'abitwa VDP Wazalendo ndetse nabo mu mutwe wa 23 aho bita muri shoferi ya Bwito mu karere ka Rucuru cyangwa se muri teritwari ya Rucuru. Iyi mirwano yabaye mu masaha 8 z'ijoro kugera ku isaha 10 za mu gitondo mu midugudu ya Kabanda ndetse na Kibirizi mu murenge wa Mutanda, nk'uko amakuru aturuka ku baturage baho abivuga. Wazalendo ngo bagabye ibitero ku birindo bitandukanye bya 23 bituma habaho kwangirika kw'ibikoresho ndetse n'inyubako ku mpande zombi. Iyi mirwano yatumye harekurwa abaturage benshi bari barafungiye mu buroko bwo munsi y'ubutaka bwa M23, kuvuga icyo bita indake cyangwa se za ambushi. Ahangaha rero Wazalendo nyuma yo kugaba ibitero ngo yabashije kutuma izi mbohe za M23 nyine yarafashe zirekurwa babakuye mu ndake aho bita Ikibirizi. Abo baturage bivuga ko bari barafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko niyo mitwe yitwaje intwaro, ngo babonye ubwigenge nyuma yuko abarwanyi ba M23 basubiye inyuma mu buryo bwateguwe. Kubijyanye n'ubutabazi nta muturage wapfuye wigeze utangazwa, gusa aravuga ko umuforomo n'umwana bakomerekejwe n'amasasu, bombi bari kwitabwaho n'ibigo nderabuzima byo muri Kibirizi centre. Byongeye kandi imodoka nyinshi zari zaraparitse mu midugudu ya Kibirizi na Kabanda zangijwe n'amasasu yarashwe muri iyo mirwano. Mu bigaragara rero mu by'ukuri iyi mirwano ikaba yashimishije abaturage benshi cyane kubw'impamvu zo kuba babashije kurokorwa bakurwa muri izi defense cyangwa se muri izi ndake bari barafungiwemo za M23. Rwose bakaba bafite ikintu bita akanyamuneza ku maso, aho bivuga ko ngo aba baturage rwose barimo barasingiza abitwa Wazalendo bavuga ngo iki, bavuga bati harakabaho mwe, ngo bavuga ngo harakabaho mwe. Ibi ngibi rero akaba ari ibiguturuka muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri shoferu ya Bwito,
nakubwiye ko kabisa uyu mugoroba ngiye kugutambagiza mu bice byose byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukareba amwe mu makuru agezweho nyuma y'uko duherukana amasaha ya mu gitondo, aho twarebaga uko byari byifashe. Reka turebe n'aha kabisa uko bimeze. Ubu tugiye kunyarukira he? Tugiye kunyarukira mu mujyi wa Bukavu, naho turebe kabisa uko imyitwarire y'aha ngaha iri kugenda nyuma y'uko uyu mujyi umaze iminsi myinshi cyane, icyo nakwita iminsi myinshi cyane mu maboko n'ibiganza bya M23. Hari amwe mu makuru akomeje guturukayo aho bivuga ko ibiri kwabera mu by'ukuri naho bitoroshye habe na gato. Ariko abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone, hagati aho ngaho mbanza kubabwira nti mukande subscribe nyaboneka mbere uko dukomeza. Ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, comment ziba zifunguye, ujya ukandika igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi cyangwa se uko ubyumva ndetse n'icyo ubona cyakorwa, ubundi tukaza mu by'ukuri tubisuzuma. Nyuma iyo bitari ibyo uraza gushyiramo imitima mu rwego rwo kugaragaza ko ushyigikiye mu by'ukuri ibyo tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Hari abantu bambwiye bati Bosco twamaze kugera kuri Barore TV, ati kandi rwose ni byiza cyane. Munyarukire kuri Barore TV, reba muri uyu muyoboro wa Region Info, ubundi turebe uko byifashe kabisa, turebe uko bihagaze, nta gutinda cyangwa se nta guca ku ruhande. Tukwambuka muri Kivu y'Amajyepfo dukomeza mu mujyi wa Bukavu. Guverineri washyizweho n'umutwe wa M23 Bwana Patrick Busu Bwangwi Chombo yahamagaje abayobozi batandukanye mu rwego rw'uburezi bagezaho itegeko ryo kwirukana imiryango irenga 100 y'abarimu ndetse n'abandi bakozi bakora mu burezi batuye mu nyubako z'ikigo cy'amashuri cya Ibanda, nk'uko bitangazwa n'amakuru aturuka mu nzego z'uburezi. Aba bacumbikiwe ahangaha bakaba mu by'ukuri bari mu bakoraga nyine muri serivisi zigiye zitandukanye. Muri abo bahamagajwe harimo Lewo Musagi, umuyobozi w'agateganyo w'uburezi bw'igihugu ndetse n'ubwenegihugu bushya mu ntara y'uburezi ya Kivu y'Amajyepfo. Hilale Bwishe, umuyobozi wungirije w'iyo ntara y'uburezi Suprove, ndetse n'umuyobozi w'ibijyanye na murandasi ry'iki kigo cya Ibanda. Bivuga ko abahawe iri tegeko ridasubirwaho riturutse ku buyobozi bukuru bwa M23 cyane cyane ngo bikaba byatanzwe na Crony Nanga ndetse na Bertrand Bizimwa, abayobozi ku rwego rwo hejuru mu nyeshyamba za 23. Amakuru yaje gushyirwa hanze agaragaza ko iryo tegeko risaba ko abari bo bose babanza kwirukanwa mu gihe cy'icyumweru kimwe, naho abandi bakozi bandi bakora muri serivisi z'uburezi bakazagenda nyuma babakurikiye, bagahabwa igihe kingana n'ibyumweru 2. Bamwe muri bo bari batuye mu nyubako kuva mu myaka irenga 30 ishize. Izi nyubako rero ngo bakaba bagomba kuzisohokamo. Iryo tegeko kandi rikaba rigamije ngo gusenya ndetse no kwimura ibiro byose by'imirimo byakoraga muri izi nyubako, ubugenzuzi bw'intara ku bijyanye n'uburezi, ibigo by'ikitwa CRAC, ibigo by'isomero ndetse n'ibikorwa by'umuco, ndetse n'ishami rigiye ritandukanye n'ishami ry'ikitwa Ibanda. Icyemezo cyafashwe kirashyira mu kaga imiryango irenga 100 yari maze imyaka irenga 30 ituye muri izi nyubako. Kuri benshi mu barimu n'abandi bakozi bakora mu burezi bafite impungenge z'aho baza kwerekeza, ndetse baragaragaza ko batigeze bishimira iki cyemezo cyafashwe cyangwa se cyavuzwe n'izi nyeshyamba cyo kubakura muri izi nyubako nk'uko byagaragajwe. Ikindi bikaba bigaragara ko ari inyubako mu by'ukuri wavuga ko zari zigifite ubuzima cyangwa se zitari zakangiritse, ngo uvuge ngo zashyira ubuzima bwabo mu kaga. Hakaba hibajijwe rero impamvu nyamukuru yaba yatumye cyangwa se yateye abagize iri tsinda mu by'ukuri ry'umutwe wa 23 gukura aba baturage muri ibi bice. Bamwe mu by'ukuri bari kuvuga ko ngo bashobora kuza kunyarukira cyangwa se kugana mu imyigaragambyo bagatangira kwamagana ibi bikorwa mu gihe biraba bishobotse. Aho ngaho ni hehe? Ni mu mujyi wa Bukavu. Rero nijoro ryo kwa kane tariki rishyira kuri tariki ya 16 Mutarama,
kugeza kuri wa gatanu nyine inyeshyamba za M23 ndetse nabo bafatanyije bakoze igikorwa kinini cyo gusahura ngo icyitwa igikoresho cyose, ndetse ngo bikaba byabereye ahitwa Kabimba. Byongeye kandi ngo amakamyo 3 yapakiye byinshi ava mu mujyi wa Uvira mu masaha nijoro, kugira ngo nyuma yo gutwara ibirimo lisansi kuri station 3 aho ndetse no ku cyambu cya Karundo. Ariko ibi bikaba mu by'ukuri byavuzwe n'abatuye muri bice mu gihe inyeshyamba z'umutwe wa 23 bavuga ko barimo barasohoka muri uyu mujyi.